twizere ko bumeze neza cyane mu byo muri gukora byose rwose mukurikiye aya makuru. Ubwo ngubwo tubanze tubasabe gukora subscribe kugira ngo amakuru yacu yabageraho mu bambere kandi neza cyane, mukandi like mukandi share, ubundi muduhe comment cyangwa se ibitekerezo byanyu. Tunabashimira cyane rwose buryo ki mukomeje kugenda mutuba hafi mu makuru tugenda tubagezaho twihuta cyane. Rero nuko amakuru atugezeho kano kanya ibintu bimaze guhinduka muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Abantu bashobora kumva noneho inkuru nziza, ubwo ni kubashyigikiye cyangwa se abumva neza impamvu M23 yahaguruka ikarwana. Bashobora kumva rero inkuru nziza mu matwi yabo kurusha ibitandukanye n'ibyo baramaze umwanya munini ibumva, nubwo M23 iri kugenda irekura ibice bigiye bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo. Rwose bikaba byamaze no kwemezwa ko yamaze kuva mu bice bimwe na bimwe byo muri Kivu y'Amajyepfo, birimo nka Kabonambo, birimo nka Sange, birimo nka Mutarure, ndetse harimo na mu bice byegereye naho ngaho byose ikaba igenda ibivamo muri Plaine de la Ruzizi. Ariko kandi hari amakuru meza niko navuga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na M23 bimeze bite? Ubundi muri rusange turaje tubigaruka turebe uko byifashe kubigendanye n'ibiri kuba muri iyi minsi cyangwa se biri gutangazwa n'impande zombi. Hanyuma twihuta cyane turaza kubabwira rwose uko ibintu byifashe kugeza ubu ngubu, kugeza muri aka kanya n'ubundi mu kibaya cya Ruzizi, nyuma y'uko M23 igiva mu bice ibyerekeranye n'urugamba cyangwa se imirwano byo biteye bite kugeza ubu ngubu hagati ya coalition ya FARDC ndetse na M23, ndetse natwirwaneho yo iravugaho makuru ki. Ikindi nuko tuza kugaruka kubirebana n'umugabo witwa General Yave ukomeje kuvugisha ubutabera bwa gisirikare bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo leta ya Kinshasa yagiye mushinja ngo gukorana ngo n'abasirikare b'u Rwanda, ngo banavugana kenshi, ndetse bo bakanavuga ko harimo General Litadi James Kabarebe wabaye mu buyobozi bukuru bw'igisirikare mu bihe bigiye bitandukanye. Ariko kandi kugeza ubu gihangakishije cyane ubutabera bw'igisirikare cya leta nuko babuze ubutumwa n'ubu na bumwe bwaba bwarandikiranywe hagati ya General Litadi Kabarebe ndetse n'uyu mugabo General Yave Firemo mu ngabo za leta ya Kongo. Bityo rero bikaba byarabaye nkaho leta ya Kinshasa yagize ikimwaro gikomeye cyane. Ariko kandi nubwo bimeze bityo bo basabiye ko uyu mugabo yafungwa burundu. Rero hari amakuru mashya yihutirwa atugezeho kuri uyu mugabo Lieutenant General Yave Firemo wamenyekanye cyane mu ngabo za leta ya Kongo FARDC. Hanyuma turaza kugaruka ku makuru yandi ari kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi. Rwose abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bongeye kumuhagurukira. Mu kanya gato twavugaga ibigendanye n'indege yasaziye i Madrid muri Espagne, ikaba nayo ishobora kumukoraho bitewe n'uburyo ki aritse gutangaza ko ubirebye nabi yanayigurisha ibyuma byayo. Ariko kandi ntago ari gihangakishe cyane, ahubwo ni icyabarundi bibaza ni ikigendanye nuko iyo ndege idakorwa hakibaza icyakozwe ku buryo batanizera yuko yaba ihari koko nkuko bitangazwa, kandi biteza igihugu igihombo gikomeye cyane bitewe n'uburyo Perezida yashaka kujya mu rugendo. Birumvikana ko arakodesha cyangwa se nyine hagasorwa amafaranga menshi kugira ngo akore urugendo runaka ava mu gihugu kijya mu kindi. Hanyuma ubwo mubahagurutse cyane cyangwa se mubahagurukiye Perezida Evariste Ndayishimiye noneho hakaba harimo Fokode, baravuga kubirebana n'abagenerali n'abasirikare bagiye batandukanye bagiye bapfira mu butumwa butandukanye budasobanutse nk'uko bo babivuga, harimo n'ubwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Biteye bite? Turaza kubigarukaho. Hanyuma tuze no kujya mu yandi makuru rwose mbona hano imbere yanjye. Tuze kujya mu makuru yandi avuga ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda akaba ari Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagize byinshi atangaza kuri MONUSCO ibyo iri gukora byose. Leta y'u Rwanda ikaba binyuze muri Nduhungirehe nyine batangaza ko ibya MONUSCO uko byagenda kose bidasobanutse neza, ko ibyo ari gukora bari kwihisha mu mutaka w'ikinyoma. Biteye bite? Na yahe magambo Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje? Ubwo nibyo tuza kugarukaho ko ni byinshi yatangaje kuri MONUSCO iri hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ko harimo n'ibyendanye no kuba n'imikoranire na FDLR cyangwa se no gukingira ikibaba uyu mutwe w'iterabwoba ugizwe na benshi mu bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Turaza kureba rero ku makuru avuga kuri Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa, hanyuma turebe ibyo yatangaje ku mugabane wa Afurika muri rusange. Ntuze kujya kurehara amakuru menshi cyane.
Reka tuyahere mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inkuru itakiri kuvugwa cyane cyangwa se twavuga ko yashaje nuko M23 yamaze kuva mu bice bigiye bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo, muri Plaine de la Ruzizi, hari mu kibaya cya Rusizi rwose, bakaba bamaze kurekura ibice byegereye umujyi wa Uvira, ubu bakaba bagiye muri birometero byinshi cyane ugereranyije n'aho bari basanzwe baherereye. Ibi byari byatereye impungenge benshi mu bakurikira cyangwa se abakunda ibikorwa bya M23 mu rugamba rwayo rw'impinduramatwara, bavuga bati noneho M23 yabigiye gutsindwa ku mpamvu zayo. Ariko kandi ibi ngibi abakurikiranira hafi bya politiki ya M23, abasesenguzi batangiye gutangaza ko ibihubwo byaha inzira nziza M23 yo kugira ngo ibe yafata ibice bigiye bitandukanye, ahubwo byisumbuyeho, kubera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu byo isaba M23 yaba abasesengura ibi ngibi icyo bashingira baravuga ati iyaba Amerika ishaka kurimbura M23 cyangwa se kuva mu bice byose ko yakabaye burundu, ntabwo byayinanira Amerika ifite imbaraga zidasanzwe kuba yashyira igitutu kuri M23 ikahita bategeka iti muve Bukavu vuba na bwangu, muve Goma vuba na bwangu, muve mu bice byose byo muri kibaya cya Rusizi byose ko byakabaye, muve Minembwe, muve Goma, muve Karehe, muve Warikare, muve n'ahandi hatandukanye mwagiye mufata. Ntabwo Amerika byayinanira. Ariko bakavuga bati impamvu M23 bayisaba kuva mu birometero bike ugereranyije n'aho umujyi wa Uvira uri, ni ukugira ngo bahirize gahunda cyangwa se bigenga amategeko y'intambara mpuzamahanga. Kuko murabizi ko mu byo bemeranywaho n'ubundi mu biganiro bya Doha harimo kuba bava mu bice bitandukanye basanzwe barwaniramo, kandi n'inzira nziza kugira ngo M23 yerekane ko uruhande rwayo nta kibazo rufite, ahubwo ko ikibazo ari Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi rero benshi bakabishingira bavuga bati rwose ibi byigeze kubaho no mu byashize M23 irekura ibice, nyuma yaho tukabona rwose bibaye nk'aho ubwo ari point stratégique cyangwa ari repli stratégique, ku buryo nyuma yagarukaga n'umuvuduko udasanzwe igafata ahubwo ibice byinshi cyane. Byabayeho ahitwa za Ngungu hafi hari ya za Rubaya, murabizi neza. Ngungu yavuye rimwe kabiri gatatu nk'uko iri kubigenza Uvira, ariko nyuma yaje kumanuka imanutse, mwarabibonye. Za Gasake hafi aho ngaho, za Murambi byarabaye, santere ya Masisi muri Masisi byarabaye, aho ngaho hose M23 aravuga, ariko nyuma ikagarukana umuvuduko ku buryo byatumaga nyine ifata ahubwo noneho ibice byisumbuye kurusha uko byari bimeze. Ubu rero benshi baravuga ko ahubwo ibigiye kuba mu minsi iri imbere Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba kwifatisha amaboko yombi, kubera ko M23 uburyo iri gusuganya imbaraga binashingiye noneho no kubiri gutangazwa ko ubu General Sultani Emmanuel Makenga, umugaba w'ingabo za M23 yamaze gutangaza ko yamaze guha ubutumwa abasirikare barimo abajenerali ati rwose ntimugire ikibazo na kimwe, muhagarare bwuma, mukomeze komandoma zanyu nk'uko bisanzwe, strategy zanyu muzikomeze, ntimugire ikibazo na kimwe cyo kubahungabanya, kubera ko ahubwo nibwo urugamba rutangiye. Abikiyongera ku magambo amaze iminsi atangajwe na General Sultani Emmanuel Makenga muri gahunda zo gusezerera bari basoje amahugurwa muri M23 hariya mu bice bitandukanye irucuru aho bita Ikanombe, aho yavugaga ati urugamba turimo noneho ntabwo ari urwo gusaba Kisekedi imbabazi cyangwa se kugira ngo tuganire, ahubwo ni urwo kurwana kugira ngo tugere ku munota wa nyuma. Ahubwo ababyumva neza cyane mugaruki muze hano vuba na bwangu dufatanye uru rugamba. Ibi bikaba bitangazwa kenshi ahubwo nanone na Colonel Nanga, byari bimaze iminsi binatangajwe na Bertrand Bisimwa, kandi n'ubwa mbere noneho abayobozi bakuru muri AFC M23 bahuriye ku mvugo imwe, yaba Bertrand Bisimwa, yaba Colonel Nanga, yaba General Sultani Emmanuel Makenga. Ubundi bingi byo kurwana bakagera n'Kinshasa byari maze igihe bitangazwa gusa n'uwitwa Colonel Nanga. Bikumvikana ko rero urugamba batatangaza aya magambo ngo nibarangiza bahita barugarukiriza hangaha gusa. Rero ubu nashingiraga kugendanye n'abasesenguzi ibyo bari gutangaza kugendanye n'ubwo M23 iri kuva mu bice bigiye bitandukanye muri Plaine de la Ruzizi cyangwa se hariya mu kibaya cya Rusizi, ahubwo ko imbaraga aribwo zaba zigiye kwiyongera nk'uko amakuru atugeraho abigaragaza. Kugeza ubu rero M23 amakuru avuga ko bari kwipanga neza cyane mu bice bisanzwe bindi batari kuvanwamo biri mu Kivu y'Amajyepfo, bitandukanye n'ibyahangaha za Kabonambo, bitandukanye na za Sange, bitandukanye na za Mutarure. Aho ngaho rwose bakaba amakuru avuga ko aho bahavuye yego nibyo bari kujya za Gatogota na za Kamanyura, ariko ibindi bice basanzwe barimo muri Kivu y'Amajyepfo nka Bukavu
bahagaze neza cyane ku buryo amakuru agaragaza ko ahubwo urugamba aribwo baba warutangiye. Rero abasesengura bakavuga bati ukurikije uburyo Amerika iberekera M23 ntabwo avuga ko Amerika ari umwanzi ukomeye cyane wa M23, ahubwo ibikorwa biba biri muri gahunda zo kubahiriza amategeko agenwa n'imiryango mpuzamahanga. Reka twikomereze rero kugeza ubu ngubu nababwira ko nta mirwano ihari muri Kivu y'Amajyepfo cyangwa se ibigendanye n'amasasu nk'uko byari bimeze ku munsi w'ejo, kuko ejo nubwo bavuga mu bice bitandukanye ariko za Karingi, za Karongi, za Mikenke, za Gakenke humvikanaga urusaku rw'amasasu kandi ku mpande zombi. Reka rero twihute cyane rwose tubabwire ko kugeza ubu ngubu M23 ubwo ngubwo ntarava nanga kandi nabwira ko ibice M23 rwose yamaze kuvamo, Wazalendo bamaze kuhipanga biteretse babyinira ku rukoma bavuga ngo batsinze M23 nyamara bahavuye nta nisaso na rimwe barashe M23. nuko nguko ibintu bimeze. Reka tujye mu yandi makuru tubabwire yuko rwose tutarajya mu gihugu cy'u Burundi ahangaha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi mu rubanza rwa Lieutenant General Filemon Yave Irungu. Uyu yaramenyekanye cyane bakamushinja ngo kuba ngo yarakoranaga n'abasirikare b'u Rwanda bavugana ngo kenshi kuri telefone ngo mu bigendanye no kugambanira igihugu cyangwa se igisirikare cyabo cyari kimaze igihe gikubitirwa ku rugamba nabi nk'abana, ku buryo M23 bafatanaga ibice byinshi bitandukanye. Icyo gihe M23 iri gufata ibice byinshi umusubirizo muri Kivu y'Amajyaruguru, Rucuru na Masisi cyane ni nabwo isikurikizaho gufata Goma mu kanya nk'ako guhumbya itinafata Bukavu n'ahandi hatandukanye. Ubwo ari maze kumanuka za Kavumu n'ahandi hagiye hatandukanye kugeza ubwo ishunshumutse ikagera Uvira. Abasirikare b'Abarundi na FARDC SADC abacanshuro ibirukana nabi cyane, bamwe bagahungira no bakanyura no mu Rwanda bahunga babuze ayo bacira nayo bamira. Rero icyo gihe nibwo leta ya Kongo atangiye kuvuga ko uyu mugabo General Filemon ngakorana na General Kabarebe wo mu Rwanda. Reka tujye ku nkuru y'aka kanya. Rero umugenzuzi mukuru wa FARDC ku itariki 7 Gicurasi yasabiye igifungo cya burundu uyu musirikare mukuru ukurikiranyweho icyaha cy'ubugambanyi kubera gukekwa gukorana n'ingabo z'u Rwanda nk'uko nari maze kubivuga. Rero intandaro y'uru rubanza ni ubutumwa bugufi bwitwa ko ngo bumaze imyaka irenga 4 ngo bwitiriwe umuntu wegereye umujenerali w'umunyarwanda General Kabarebe. Icyakuru ubutumwa bakaba barabubuze kuri telefone. Bo bakavuga ko ngo uzi iby'aya makuru ari General Peter Chirimwami wapfuye mu bihe byashize hariya mu mirwano arikomeye cyane ubwo M23 akurikizaga gufata Goma. Kugeza ubu rero kugeza ubu ngubu rwose icyo nababwira muri uru rubanza nuko uwitwa Maître Carlos Ngwabici yagize ati urubanza nshinjabyaha rutagira ibimenyetso rumaze iki? Bati ko leta ya Kongo ikomeje gukora ibi bintu byose nyamara nta bimenyetso ifite bizayimarira iki? Uyu munyamategeko rero akaba yasabye ko Lieutenant General yavuye agirwa umwere burundu kubera ko nta bimenyetso bifatika n'iki na kimwe cyahamya ko General Filemon yaba yarakoze iki cyaha cy'ubugambanyi anakora n'ingabo cyangwa se abasirikare bakuru mu ngabo z'u Rwanda RDF. Ngo cyane ko n'inzego z'ubutasi zitashoboye gukura SMS baheraho bashinja muri telefone z'abaregwa cyangwa se z'uregwa bimaze imyaka igera kuri 4 afunzwe i Kinshasa. Bakaba rero ngo bashyize imbere gusa amateka y'uregwa y'ubwunganizi bwa General Yav kandi bwashyize imbere amateka ye. Maître rero Ngwabishi akaba yemeje ko nta gace na kamwe kigeze gafatwa n'abarwanyi ba M23 mu ntara Kivu y'Amajyaruguru cyangwa se aho General mu duce twayoborwaga na General Yavu. Avuga ko ibyo bivuguruza ibirego byose bimushinja kugirana ubufatanye n'umwanzi. Bati nibura aho yayoboraga ntabwo hafatwaga na M23. Uyu munyamategeko rero akaba yakomeje avuga ko umukiriya we ahubwo ko yagambaniwe mu mugambi mubisha wateguwe n'abasirikare bakuru bamwe na bamwe nyuma yo kugirwa umuyobozi w'ingabo ushinzwe ibikorwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. N'ubundi iki kintu cy'ubugambanyi mu gihe umuyobozi mu musirikare runaka hawe inshingano usanga mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC gikomeza kugenda kigarukwaho.
mbere yuko tugaruka ku byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ku bigendanye na MONUSCO, ku bigendanye n'ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, reka tubanze tunagaruke ku birebana n'amakuru ava mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi baragira bati abarimo Fokode n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi, ubwo mvuze Fokode kuko niyo iri imbere muri iyi gahunda, no mu kiganiro baherutse gukora rwose ku muyoboro wabo batangaje ko ibiri gukorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye bikomeje gushyira mu kaga abasirikare, harimo n'abasirikare bakuru bakomeje gupfira mu butumwa budasobanutse cyangwa se butumvikana. Icya mbere cyo bahereye kubera n'ubutumwa bwagiye buba muri Somalia, bakavuga bati ubutumwa burumvikana, ati kandi ni ibisanzwe ko ingabo runaka zajya mu gihugu runaka gukorayo ubutumwa, kuko ibihugu byose birabigira. Yewe na hano niwacu mu Rwanda rwose ingabo zijya hirya no hino muri Cabo Delgado, muri Mozambique, Central Africa n'ahandi hatandukanye haba hari umutekano muke, cyane cyane ugirwamo uruhare n'ibyihebe cyangwa se imitwe yitwara gisirikare. Batariko ikibazo kiri mu gihugu cy'u Burundi nuko bohereza izo ngabo bazi neza ko nta bushobozi zifite. Bagiye barondora abasirikare bapfiriye ku rugamba cyangwa se bapfiriye muri ubwo butumwa muri Somalia, harimo n'abajenerali bakuru, harimo n'uwari uyoboye izo ngabo muri Somalia mu bihe byashize. Bati barahapfiriye. Bati impamvu yo gupfa ntabwo isobanutse kubera ko boherejwe batabanje gusuzuma niba bafite ubushobozi, kubera ko imbaraga z'igisirikare cya FDNB ziri hasi. Batari ibyo bikaba bishyira mu kaga izo ngabo. Batari ikibazo gikomeye cyane ni nibi kubera murasazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bati abamaze gupfa ntabwo bagira ingano, rwose biragoye kuba wabaharura cyangwa se wababara nk'uko bivuga hariya mu gihugu cy'u Burundi. Bati kuko umunsi ku munsi tubona imirambo cyangwa se abaguye ku rugamba. Bati kandi ubutumwa bwajyanye izi ngabo ntibwumvikana habe na gato. Bati ndetse na nubwo Perezida Ndayishimiye yanumvikanye n'inteko ishinga amategeko kugira ngo zino ngabo zoherezwe muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bati none reba buri mwaka cyangwa se buri kwezi abapfa bararenga 40 nk'uko babitangaza. Bati bararenga 40 bapfiriye hariya mu butumwa butumvikana. Ati ntago ari ubutumwa bwa EAC bwa SADC ko ntibayirimo nta subwiki. Bati ubabaza Perezida Neva icyo zirangabo ziri kuzira yavuga ko ari iki. Bakavuga ko rero igihe kigeze kugira ngo habeho guhaguruka kugira ngo ikibazo kibe cyakemuka. Niba ari aho ingabo zoherezwa mu butumwa bwumvikana bazohereza ariko bazi neza ko zifite imyitozo ihagije. Niba ari izoherezwa ahantu runaka bibe bizwi neza ko ubwo butumwa ari ubutumwa bwumvikana bw'amahoro n'umutekano. Reka twigire kuri aya makuru avugwa hano mu Rwanda. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yanenze ukwiyererutsa k'ubutumwa bw'umuryango wayumvye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo MONUSCO. Ubutumwa bukomeje kureberera iyicwa ry'abasivile bwatumwe kurinda, bakaba baraje mu butumwa ariko ugasanga baricwa umunsi ku munsi, nyamara iyo MONUSCO ihari. Minisitiri rero Nduhungirehe akaba yagaye cyane MONUSCO, aho avuga ko igaragaza ko yamaganye ibitero bya drone bigabwa ku basivili ariko ntigaragaze ku byagabwe n'ingabo za leta FARDC n'ingabo zikorana. Ku itariki 8 Gicurasi 2026 nibwo ibitero by'indege nto zitagira pilote biherutse kugabwa n'ingabo za leta FARDC ku baturage batuye muri teritwari ya Masisi ahitwa Imushaki, ndetse bihitana abasaga 30, abandi benshi barakomereka. MONUSCO yasohoye itangazo yamagana ivyo bitero, ivuga ko atari byo kwihanganira. Muri iryo tangazo ryashyizwe hanze na MONUSCO hagaragajwe ko abaturage benshi bishwe mu bice bitandukanye birimo Irumu, Jugu na Mambasa, muri Ituri, muri Oicha, muri Kivu Amajyaruguru na Barifuriro muri Kivu y'Amajyepfo. MONUSCO kandi yanakomeje igaragaza ko yamagana ibitero byagabwe ku itariki 8 mu duce twa Kirorirwe na Mushaki muri Kivu y'Amajyaruguru. Ariko ahangaha Minisitiri Nduhungirehe yaboneyeho gutanga ingero aho MONUSCO yagiye itangaza ko hakozwe ubwicanyi ariko ikirengagiza nkana guhitura ababukoze. Ikavuga ati twamaganye ibitero ariko nivuga ngo ni bande, ntiyerure, ukabona ko iri kuberereka. Yerekanye ko ku itariki 2 Mutarama 2026 ingabo za FARDC zagabye igitero gikomeye muri santere ya Masisi mu bice bicungirwa umutekano na M23. Byatwaye ubuzima bw'abasaga 10 b'abasivili, abandi barenga 50 barakomereka. Ambasaderi Nduhungirehe akaba yongeyeho ko ati rwose MONUSCO yamaganye iki gikorwa
ariko ntiyagaragaza abagikoze kandi abashinzwe ubutasi ba MONUSCO barahise bamenya abari bo byoroshye. Bati rero twamaganye ibi kuko bisa naho ari ukwiyerurutsa ndetse bakanakingira ikibaba leta ya Kinshasa ikomeza gukora ubu bwicanyi. Rero abikaba itangaje ibi mu gihe rwose u Rwanda rumaze igihe rugaragaza ko MONUSCO itakora neza umutekano wayo nk'uko yabitumwe, ahubwo ko usanga ibererekera ibikorwa bya FARDC na FDLR mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Naho Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje ko igihugu cyabo kitagifata umugabane wa Afurika nk'akarima kacyo ahubwo ko gishyira imbere ubufatanye burimo ubwubahane kandi bufitiye inyungu impande zombi y'Afurika ngo n'Ubufaransa. Ubwo Macron yatangiraga rero uruzinduko muri Kenya ku itariki 10 Gicurasi 2026 nibwo yagaragaje ko mbere y'uko ajya ku butegetsi abashoramari bumvaga ko bafite uburenganzira bwose bwo kubona amasezerano mu bihugu bya Afurika kubera ko bikoresha igifaransa. Ariko aravuga ati uyu munsi ntabwo ariko bimeze. Rero akaba yatangaje ko kuri uyu munsi habaho ubwumvikane kandi impande zombi zikunguka. Ubundi yatangiye uruzinduko mu gihe umubano w'Ubufaransa n'ibihugu byinshi byo muri Afurika bwakoronije ukomeje kuzamba cyane cyane mu burengerazuba. Murabibonye ko abadiplomate b'Abafaransa bagiye birukanwa nabi za Niger, za Burkina Faso, aho ngaho muzi ko ngubu Ubufaransa umubano wabwo utifashe neza, ahubwo ubu ngubu bari kubyinira ku rukoma bakaba ari Abarusiya. Reka mashimire cyane mwebwe mukunda uyu muyoboro, mukore subscribe, mukande like, mukande share, ubundi amakuru yacu rwose akomeze kugenda bageraho 5 kuri 5 mu buryo bworoshye byihuse.